Talo falava, o tātou talafou, o le nei tai au. Dala to mua, e o mai lava le taimi le nei, o lo tā lia lava le tau malu sa pata, le tau itu pese 10 miliona tā la, i le maango toa i o le waa New Zealand, inga tai whale o le tau malu, le manua nui. O le mata upu le nei o whaisi na leva, o na whaatale le tau malu, le se lini yafe se lau tā la, i le tangate to tasi, pita i o mai lava le taimi le nei, ele i maua lava. Na o i tua le tu malo, le ko mitelo ngā whama tufutufa ino le nei se leni, e au ina mai bank account, e tu usa o i tu tonu tu pe whaamanuianga a inga te tasi, ai ua mai tau wina le toi mana o mi o bank account, a le tu malo. E ui ina ua mai ona tu ina mai mua, whaamata langa sa mana o mi at komiti. Nisi o tala, ua whaamalo lo le tu mau nisi tasi o malo le malo, ina ua a fiele aveta avale whaasua ava. O le aweta awale o nao se tasi ne neo mata upu, o lo awe difa ma mafan mtanga luenga o leo leo. Ono tu la emi peo wha lawe tau ta awale, ono man manunga lawan mai mau e soi fuon mamalu lea tunu. Ile ngata ilea, ile o malo lo lawa wha lawi lua leo leo, ile te te e atu lei fua la ufa saina, o lo wha pula ia lawa le taimile nei. O le ata alia sisu engo le nei mata upu, e wha asanga le nei malu le malo. Ua mai asa walia le aingo Steve Toffa, le awhi au ngal palemia, Mosef Sasoani yalo Samoa, o lo tau fiene i leo leo i Vietnam. Ono se whalavlawe, na awhia ilo la wha o na maliu le taitai, o le Kenya o Coconut Cartel i Ausitalia. Na tali le whio ngal palemia, e tu watu na mata o poi whaise wha atatau, pe i tai whilo inga ma taitai o le tua ngai, le sunga tu la epa takta sa i lele malia le ngoi. Na ia ta uai, e leo se taimi mo mole nei, mo tu lai mei se whawhita o li whaapea, i tūpulang o le atunuu, ma atunuu mamau, ma sa whaila wa ire ngaluenga le malo. E tō lima nisi na toi au mai sa mo nei, e tūli eilo la tau whaasalanga, ini soli ngā tūla whono na whai e to tonu nisi atunuu, ha o avea i oia ma minister vai whafo, i le taimi o tū lai mai e taitai le malo. Na tala muli muli, o le vai aso le nei alo whanga solo ai mol mau. O le mata o polo o tangi le suir wha ato tua le tua Samoa watasi. Sa malolo mali whainga palo talai titi. Ale to malo wai maunga numero tolu. Tai ole i seu fiti ai masu. E wha asanga le suitu to atasi. Na man malo mai. Ia lau timu ia wele se a fua wa ai. I le whaio ni awala wha ato sina. A o sa unia i le balota. O lo whanga solo pea mawale tu tangi. O na tali mai leo li tua lo whasanga ili tangi, po le counter petition. Ile lo ia ale a whionga lau timu ia le ia tau le sa komisi Korea. A o tula i leo ni sua ma ilo, mo li tu tangi la whionga, tai o li iseo fiti ai masu. O tātou talafona o li neita e au, manu ia le aso.